Ke a le dumedisha ebile ke a le amogela go semoya ka ngaka Mmakgabo. Ke tlo gopela le subscribe le like channel la rena le go tle le notification bell ebile le share le di-video tša rena le batho ba ile gore le a ba rata. Ke a tshepa le tlo ipsene ka taba tše ke le tshwaretse go tšona. Ke a leboga. Okay, ke rata re dira reading ya rena ya mafelelo a beke ye. Re bona gore na dilo tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang. Re kwa melaetša tšwa go mangwele a rena, melaetša tšwa go badimo ba rena ba le go mo kganyeng, our ancestor guides. Re ko rena ba reng ba re guida ka tsela mang ka sebopego mang. Ke na le the 5 of wands, ke na le the 4 of pentacles in reversal, ke na le the 9 of cups. Okay, ntse ba bolela mo ba bolela ka dikgagano, arguments, dintwa. E ka ba ntwa e physical mo e leng gore mohlomongwe o gagana le motho mongwe, go bolela mantšu a o se be gabotse, la rogana jwalo le jwalo, le fapana ka dipolelo. E ka ba ntwa e le gore nka no re ke e tla ka sepopego sa gore go na le something se le gore se a tšeiwa from wena. Go na batho ba ile gore ba tšea, go na ntho le gore ba e tšea mo go wena, ba e utswa or something, o loser something ka bophelo ba gago. E ka ba ntwa e le gore ke ntwa ya dikgopolo, monagano wa gago, mo e le gore o nagana too much, o ba le negative thoughts too much. Maybe go na le tšelo di a diragala ka bophelo ba gago tše e le gore ga di sepele gabotse, wa balabala ka pelo, pelo ya gago bohloko, dilo a di sepele ka sebopego se le gore wena nyaka gore di sepele ka gona. So ke dilo tšelo di tla affecta weekend ya gago, di affecta bophelo ba gago this weekend. Ba dikgagano tšeki di tliša ke tšhelete, ka nako nngwe ge manyole a gago, ge badimo goba ge modimo o file tšhelete, wena o na le go waste ka nako ye nngwe, ga o itshware gabotse. Ka nako nngwe o ipotša gore o ba generous, everyone o tlatla go wena a kgopela se a kgopela sela, wa fana too much. Ene ba bangwe ba etla a se taba tša gore ke nnete ba sokotše, maybe ba na le di-bad intentions ka tšhelete eo e le gore ba tla ba inyaka mo go wena, goba le ka sebe tšhelete, anything e le gore e reka ke tšhelete, e ka ba koloi, e ka ba seaparo, jwalo le jwalo. Batho ba demanda too much, and wena o gare o fana too much, wa loser. Ga ba bolela ba re yes, bona batho ba ke batho ba ile gore bona ba go rata, le wena wa ba rata, ke batho le ba ka raga bophelo ba gago, but wa loba ka bona, kore o investile too much mo go bona than mo go wena. O ba beile pele than lethabo la gago pele, and mafeletšong o feletša wa fa the last things that you have. Goba ka nako nngwe o ba stressed ka dilo tše le baphela ba di demanda too much mo go wena, wa ba fa, a kgone gore nka se kgone, a kgone gore no, lo ntse o tseba gore ga o na yona nthowe, but o no fana ka the last thing that you have. O memara o šale o lla, o šale o balabala ka pelo. So o tlhokomele bolwetši ba pelo, o tlhokomele depression, o tlhokomele stress. Ke na le the justice card, ke na le the knight of wands in reversal, ke na le the chariot. Mangwele a gago ba re ba bona ona go diralang ka bophelo ba gago, ba tla tliša kahlolo ka bophelo ba gago, ba tla tliša justice, ba tla go thuša gore o kgone gore no ka nako ye nngwe, gore no ga se go senya. O se ke wa rapeletša lerato le mo ile gore ga le gona, o se ke wa rapeletša go hlomphiwa le mo ile gore a go gona. Ka nako nngwe a se gore batho ba o rata, a se gore batho ba o hlomphi, but wena maybe o ba tlwaeditše gore o no ba fa everything ba inyakang from wena, le dilo tše le wena ga o kgone go di provide, mara o no ba fa, o feletša o ba le stress se se ntši.
ge motho a tla go wena nyaka thuše itseng le go tswa ra go kgone kore mathata motho le wa dira mathata a gago di-stress tša motho le o di dira di-stress tša gago ene ka nako nkgotse le motho le ebile ena ga se taba tša gore o na le stress ka bophelo ba gage goba ga a sena nto itseng wa tshwenyega mo moyeng wa tsa rena ga a sena nto itseng o tla relaya mo go wena o tlatla go wena ene wena o tla ja the last thing that you have, the last cent that you have o mofe goba le ge se tšhelete e ka ba seaparo e ka ba koloi e ka ba eng mara o fa motho this thing goba wa mo gadima this thing but wena o šala se o thabe o šala o balabala ka pelo ka moka la gore ga o kgone gore no so ye ke nako e la gore o ke thute gore no o dira seo o dira batho ba le bona ba tsebe go ikemela ka maoto a bona mabedi ka gore the more o ntse o ba fa ke the more o ntse o ba spoilang ba tla tšwela pele go rely on you ba ka se kgone go ikemela ka maoto a mabedi ba ikitira dilo tša bona na o tla diragalang motlha modimo a go gopotse o sepetse mo lefaseng o tlo diragalang ka bona ke dilo tše dingwe tše o swantse go potšiše tšona ba tla kgona go šala ba survivor ga wena o se gona na so go ra gore o swanetše o ba rute go survivor gane jalo sa le gona o ba rute gore ba swantše ba ikemela ka maoto a mabedi ba ke tirele a gona nto easy mo lefaseng and a gona sela sa gore wena o na le lucky na ke na lucky nto mohuto ga e gona ka moka na rena re na le matlhatse ka moka na rena re na le dimpho ka moka na rena re na le di-blessings ka moka na rena re na le mahumo just that mahumo a rena a ka se tla ka nako tša go swana a ka se tla ka nako e tee ene mahumo a rena re santse gore re a berekele gore a tle mo rena re a manifeste ntle le gore re eme ka maoto a mabedi a ka se kgone go tla so whatever is happening I get concerning batho ba kile gore ba phela ba demanda too much mo go wena a kere goba batho ba ile gore ba go lwantšhetša dilo tše le gore wena o na le tšona maybe ka baka la mona jwalo le jwalo this thing ya go stressa e tliša kgatelelo ya monagano ka bophelo ba gago mo ile gore wena ko kgwetše le gore o felelwa ke maatla ga o sa kgona go move forward ga o sa kgona go plana dilo tša gago ga o sa kgona go šoma dilo tše di ya go stressa mo e leng gore di tliša go lapa molapo mo mmeleng wa gago phela o thenegile wa lapa ebile di tliša le malwetši ba re ema ka maoto gobane a se ka mokgwa le gore wena o creativile ka gona wena you are like a soldier ema ka maoto o thome ka leswa o ithute gore no mo e le gore no ya nyakega no ga se go senya ga se sebe ke nto la gore wa ke protector wena ka bose wena ene ebile o thuša this person okay o re go yena o re go no wa mo thuša go lena a kgone go ikemela ka maoto a mabedi a se ka itshepa motho mongwe mo lefaseng okay ke na le the star in reversal ke na le the 4 of cups ke na le the 2 of wands ba re nto o dira gore batho ba bangwe ba tšee advantage mo go wena ba o tšele advantage batho ba tla ba go manipulate ba leke go nka no re ba leke go tlhalefetša ba leka go tlhalefetša ka boka la gore wena ka bose wena you are not grounded ga o ke tshepe wena ka bose wena mohlomongwe o rata go ratwa o ke thapelesetša mo bathong ka dilo tšeo nago le tšona gore ba go rate o tšhaba go ba botša nnete gore ge le dira so le nkgobatša pelo le nkgobatša monagano ka boka la gore o tšhaba gore mme ba tla go kwatela o tšhaba gore mohlomongwe ba tla tshwara makgotla ka wena so ye ke nako e la gore o eme ka maoto a mabedi o ke grounde o re no a gona taba gorena batho ba nagana eng mare se se leng gona ke gore ba tla re ge ba dutse ba itee ge ba dutse ba nnoši ba tla kwešiša gore ke nnete motho ra mo lapiša ke nnete motho re mo tlišetša kgatelelo ya monagano
ke nnete ge re rely go this person all the time re sa ikemele ka moato wa rena ge this person ga sego re tlo dira jwang ba bangwe a se taba tša gore ba palelwa ora ba kgone ikemela ka moato a mabedi ba kgona but problem ke manipulation problem gore wena o butse mabati wena o ba lemile these people o ba tlwaeditše gore e tlang le leleng go nna anything le nyakang e tlang go nna ke tla lefa a na ga wena o ntse o ba fa o šala ka eng so ba re this weekend o ka kgwetša o dutše o nnoši o se ka re ga mašabašaba o se ka re ga ditlhakatlhakano maybe ka baka la dilo tše dintši tše le di a sepela ka gara monagano wa gago lo tše di tše le o nagana ka tšona those stress tše le o di bakela ke batho ba bangwe but e re go ditše o etse se ka bantwela gore wena o nagana too much o ba le di-negative thoughts e tla ka tsela ya go solva mathata a gago ba re this thing ya re o be alone this weekend ba e supporta kudu ka gore e tla thuša go releasa those negative thoughts e tla thuša go releasa this stress ntho e le gore ya o tshwenya mo pelong ya gago ntho e le gore ya o tshwenya mo monaganong wa gago and once fela e releasa those things le tše le gore a di nyake ka raphelo ba gago le tše le gore di feletša di attracta di-negative energies di-evil spirits once fela this thing di phatlalala di tloga ka raphelo ba gago and then o tla thoma o bona kganya you'll start seeing the light and then o tla kgona go thoma o tla kgona go attracta dilo tše di botse ka raphelo ba gago ba re ka baka la gore go na le dimpho tše le gore di etla mo go wena dimpho tšeo di ka tla ka tsela ya like di-creative ideas mo e le gore ka ipotsa gore let me start doing this ntho e le gore e tla o tšwela mogola ntho e le gore e tla o thabiša ntho e le gore e tla o dira gore wena o kgone go ke pea pele go ke naganela go ke thata so this thing e tlo tla ka raphelo wa gago this weekend okay re tšwela pele ka reading ya rena ke na karata tše pedi tše le gore di tshwere melaetša ya go tšwa go mangwelwe a gago melaetša ya go tšwa go badimo ba gago ba le go mo kganyeng ya mathomo ya re wena ya release ya bobedi ya re whole self health ye le re bolela ka natural therapies balance jalo le jalo okay mo already ba se ba go botša gore you're going to spend some time alone o tlo kgwetša o nyaka o le noši a kere this weekend o nyaka go ba le peace ka ra monagano wa gago ba re šomiša this opportunity yona nako e nngwe go releasa all those things tše le gore di a go tshwenya e ka ba le tšelo di diragetse this week goba dibekenyana tša go feta mo e le gore go bile le either dikgagano goba batho ba e le gore ba demanda too much mo go wena goba dilo tše le gore wa bona le wena gore this is too much le tše le gore di tlišetša kgatelelo ya monagano ba re ye ke nako la gore o release dilo tšewe di ntšhe ka raphelo ba gago di ntšhe ka raphelo ba gago and ba re batho o ba bone o wa tseba gore na wena o rata ke bomang ga o rate ke bomang o tlhompha ke bomang ga o tlhomphe ke bomang ke bomang ba ke le gore ba le ka go go tlhalefetša ba bona ka gore wena maybe o setlela or something o le le gore ba bone ka re o setlela mara ba tla go wena ka tsela ele ya go tlhalefetša ya go manipulata wa ba tseba batho ba uwe so ba re ye ke nako e la gore you must let go of these people ba confronte bolela le bona o se ka ba tšhaba o ba botse gore 1 2 3 ga ke sa inyaka ka baka la gore 1 2 3 e ntlišetša kgatelelo ya monagano kgatelelo ya monagano ya o distract ke distraction ya gore wena o pay attention to dilo tša bohlokwa tše le gore wena o swantse o dira ka raphelo ba gago kgatelelo ya monagano ya o distracta gore wena o palelwe ke kwa melaetša o tšwa go mangelo ya gago ga ba e tla ba bolela le wena ya o distracta e blocka le ditoro tša gago e tliša lefifi ka raphelo ba gago
So you need to let go of this thing. Santse di tsamaya ka bophelo ba gago. Go bona gore motho ga tle go nna ka tsela ya gore wa nrata, o tla go nna ka tsela ya manipulator. Release this person. Eba away from this person. And ke thute gore no. Ba re ke nako ela gore wena o lebelle health ya gago, mmele wa gago, your well-being, o phela gabotse mo mmeleng, because di kgatelelo tša monagano di tlo tlišetša malwetse mafelelong. O nagana too much, mmele o phela o tenegile, very very tense, a kgone o nagana gabotse, a kgone o focusa, a o sa kgona le o dira mošomo wa gago ka tsela maleba. Ke ka baka la di-distractions tše le gore di tla ka bophelo ba gago. Ka nako nngwe those people bana o batlang wena ba tla ba demanda too much, ba tla ka di-arguments, gore ba tla ba dira lo tše le gore di cause small arguments. This person all the time o tla go founela, wena o thabile a go founela, but ge call ge ya mafelelo e ya go fela, wena o šala ebile o ke tshola gore why ke arabile that call. Because ka mehla this person ga e tla a bolela le wena over the phone, a o founela, o tlo bolela mantswe e leng gore a go koša pelo botlhoko, o tlo bolela mantswe ke leng gore a dira gore wena o šale o nagana too much. Kore motho ka mehla wa go kotla, wa go rogaka, something like that. This person a ka ba dira this thing intentionally or unintentionally. This person ka nako ngwe bile ga a bone gore yena o dira, ga a tsebe gore yena o gobatša pele, yena no tša rena wa ke polelela, goba o tlwaetše o dira ka mokgwa o ka re wena you allowed this person to do these things to you. O mo tlwaeditše gore a ralokele godimo ka tlhogo ya gago. So ye ke nako ela o botse this person gore wa tsa keng, wena o rata go dira 1 2 3 goba o rata go bolela mantswe a masole a masogo. Ke nana re ye ke nako ela gore you need to stop doing that, because lo tša mohuto ga di ntshware gabotse, di ngobatša pelo. So it's either go founela o bolela le nna, o tlo mpotša dilo tše di botse, mantswe a mabose a go nthabiša, goba if you don't have anything nice to say to me, ge e le gore ga ona nto e botse e le gore o tlo e bolela le nna, o gomole goba o seke wa founa, o be away from nna. So o swanetše o deliver message owe, ene ga o deliver ka ntwa, o deliver ka lethabo, kore ka boikokobetšo. You're going to be humble when you deliver this message. Okay? O tlo release lo tše le gore ga di go berekele, o tlo release batho ba e le gore ga ba o berekele, batho ba e le gore ga ba o tlišetše lethabo, ga ba o tlišetše positive energy, batho ba e le gore ba tlela go draina energy ya gago, o tlo ba release. Like I said, ba bang ba itira intentionally, ba bang ga ba itire intentionally. It's like they are controlled. Yes, they are controlled, mara ga ba tsebe gore bona they are being controlled. So o seke wa bula mabati o bulela those things. Ka nako ngwe these people ba controla ke di-negative energies, ka nako ngwe ba controla ke di-evil spirits, demonic forces, bathakati, jalo le jalo. So ge wena o dumela batho ba ke ba ralokela godimo ga tlhogo ya gago, o ra re wena o dumelela those evil spirits, those demonic forces, bathakati ba uwe, baloi ba uwe ba ralokela godimo ga tlhogo ya gago. So ye ke nako ela gore from now on o tlo tswalela lebati la gago, lebati le le gore le tliša those negative things, those negative energies ka bophelo ba gago, wa le tswalela di ska tlhola di sa kgona go tsena. Ba tsebe gore wena ga se wena boralokelo, ba seke ba ralokela godimo ga tlhogo ya gago. And go dira so we o tliša moya wa peace, go ba le peace ka bophelo ba gago, go ba le lerato le lentši ka bophelo ba gago, go ba le the divine light ka bophelo ba gago. Ge batho ba o bona o le filled with the divine light, ba o bona o feta kwa strateng, batho ba thaba, because go na le kganya e ntši mo go wena. O tlo kgwetša e le gore go ntse o sepela ka toropong ba mo sepelang gona, batho o kopana le batho ba e le gore ga o ba tsebe, batho bona ka metlha ba o bona ba o fa a smile, ba miemiela, because ga ba o bona that light yela ya gago yela ebile e kgona go transfera mo go bona. Le ba e le gore motho wana wa lwala or o nyamile o kule botlhoko, the minute a o bona
dilo tšela di mo nyamišitšeng dilo tšela di mo košang pele bohloko automatically di a tloga because o kopana leng the divine light e le gore e tla go yena e tšwa go wena. So ge o release those things tša se nyaka ka bophelo ba gago le mmeleng wa gago go ba gabotse malwetse ga a be gona kgatelelo ya monagano ga e be gona kona molaetša e leng gore o tlile this weekend o tšwa go manyeloi. So a re direng ka mokgwa ba bolelang ka gona ke a leboga. Ga ke le tshepiše gore next week ke tlo dia video re tla no bona ke sa le busy ka my spiritual journey and then ge mabaka a dumetše ke tla dira video and then ke tla re mola ke buile full time and then ka le botša gore now guys everything is back to normal. Re ka se hlaya re sa misa di-video unless beke e leng gore mohlomongwe go tšela gore ke busy too much ke a palelwa mohlomongwe goba moya ga o ready go bereka then ke tla le botša gore this weekend re ka se be le video moya ga o ready le ga tee le be le mafelo a mabotse a beke ke a leboga.